Kaseng kinongnya kali kamay, kanong mensong Taxi Drivers Association NTDA, kalami siya kamat ban penpao kajing persya jor halor kajing temu ke sorkar jela ban lum saya kabay parking, naki kali kamay ki baju penyang kali hastan nong mensong. Habakran sikilat patay kubor uba Wilson Watlang u General Secretary ke NTDA uloong, bakasenghi kanom siyo ya kabay parking bala hukum da ke sorkar ban siyo. Uloong balada ke sorkar kasyam arpau tengka si sengiru kan keta ya ke kamay kaji jongki namar berok kidei ki nong kamay sudah. Nalor keta uloong ru bagi nong nyak kali kamay ki haban siyo hado pratli ki bay khajna da kabaken no bagi kali kamay sorkar ki penon kam de ki number plate barong li. Kaji sokya kaji sio ya musim akan dikapur invasi dengan haban hat dan yalang lang kumi da pengsan kalau ba alor kajing ban benjong sokar ban lum hagini eksiskan ki bangi yang orang kita yang ini dan kajing pedik prementa kalau don order ba yaki bayang ini apa stand ki haban siu ya kata ka bai khajna saka sokar tengi ni penpau ya kajing persya ka sokar bangi nimla ban siu ya kata namara ka taksi ini iba kalau don lupa plateli kita road tax, passenger tax, pollution, ke permit, labuan mah ada pateli. Dan balai halor jang kata balai bidang pak bensiam pak khajana ayu ke sarkar kasim halor jang tani. Kini ki prateli kita si bel ada sil. Kini kalau ada ki bala biang bat ki bala okey bangila banyak ya porsurot bangila ban kamai. Dia halor kata bangi yang kini kita sistar lo. Kai ke pulang ke sarkar bukan sim. Ngimla ban pediang dalilai lu ya kata. Baka sarkar kan siam ya kan iga ban siam bakan siam bisa nang ni na po jaka bahian taksistan jarkong kenjo ko sarkari mingkong ko ban siam na ka kanta sistem raya dian pat ban siam singi wala katar ni pediang ra namar balai ada ki siam arpo tingka singi ba kata ki barang ni namar ki driver hi ang ni po astana bangi kamay ang ni ki babon ndai po na kasi spa ki de ginong bala ndai badai kalila jong ndai tang si po na kasi spa ki de banyak kalila jong Rayang di kinong belas sudah kita kamai. Ndai kita badai kali lejong. Takasam sige ay tay arpo ban siaman kasi sa sarkar. Namar apa ki try kali ki kot kali kila pendiang lo tebalay ba ang niya po astan haban si. Tangi ni persa kani ngin pediang. But ni kwa ban mor ka kali ka sarkar. Mentala ada ki post nam ki ML01 SPTS junum hadu mentang inda bu ki kali lado ka por bikimi ki bosau. Ba ni on peli ya ka permit jongki peli ki kot kali jongki namar basen bagi kamai ki de banlong lang kadai banlong solan saya bero bahkan wan dak nomor stem re haduk mentang iwat dak kali sarkar di bakamai bi anya haduk mentaru kiai beda kan nomor plate kembali kam ka permit kam ki kot isla te ni ibu jengkeli lada pi bi kwa bensim ka khazana tepen kalarong stem na ya ki kali saw ki nomor plate jongki ki bakamai man kesni ni bisni ke jeng kamai jong sarkar mereka mai tanpa pun kala komersial kan gitu ru hadap mentah lada ki pos nam kali sarkar ki ya bikin tu ki kamai mereka ka permit amdan insurance amdan ni irwan mereka taksi pat dalam bila sim prateli ki tax balai pat apa stan bayang ru bidang pak ban sim pat nyim pedang ya kan idon ngajing temu ban ya karena ka sarkar ni abo nakaliang to ka central body jengi kasinjuk kino ya sisar bakasor ini keren ya kibadai pay ya kani ga transport kanya keren halor to kani bangi dalile nakaliang taksi hi ngibiang ni nang ni na po namusang taksi da asyan ni kun ka unit kibadai kikun jong ka sangkimi kasinjuk kino ya taksi ni persya hari kat sangkimi nilai dan tempau transport minister halor kani bad ni taksi hi pediang ya kani ka jinglum jong sarkar menta ka sarkar ka ong bakan lumno menta ka aipor tangadu kani lai potarik menta benai bahkan hang ni kala ban lum solon sarna na kata kada ni nga berkembang ni swa ka lai potarik bani pediang rai kani ka jinglum jong sarkar lada ka kalum ka phat ng baguri jong ka sinong ni pediang rai nomor ba kani hi kaya ng bajong ka sarkar ni pedang dalile Karena tingkah segi biang nai sekenta. Ningkong gibu unta kin sim pakai kenta sistem tak no kin bu bat ya kador ningkong gibu tak no gibu supporting ka ki ang banyak kata kenta sistem ande hadian pat unta ki ang ban bu na ban sim sngi na tak no kin bu kador ngim tiap tambah ngi swa pakai sarkar kan bu ila persya lupa ba ni dalile ni pediang rai ni pediang
Pediang ban budak kadar na. Nyim pediang ya kay ban ai sa kasorkar. Nyim pediang ban ai sa kasorkar. Namar ka taksi kala ada sil pai kita sejam ka prateli. Kebeleng nang siu pat ya kan ya apo aja kayang apo stan. Beleng nang siu pat kasorkar. Nyim pediang ya kan. Namar kita sa kasorkar kalau ada sil makan yang taksi. Nakaliang ubak pensok Yuroy u Assistant General Secretary kesenjuk kinongnya taksi sorbat kapsor Central Body uloong bakumbang kinongnya taksi narenja ki persya halor kani nakaliang kekenhun na nong mensong ru ke persya jorya kani ke jingtemu ke sorkar ban lum pisa na ki taksi stand ki badan hapo shlong. Uloong balada ke sorkar kesna daki parking lot ban bu thamai kata kedai ke hok ban lum pisa hendrai mentapat ki draw da line stem ban shim pisa kalong ke ke bamla ban priang. Di kani kamdi kasin ke penengkong kabel yang nak unit jongi ilami sekamat kabide wani ke isu ke bakin jongi abang nak kalian ke sokar abang kami kelia parking policy for urban areas ajar apply di persang ban belum bisa na buat taxi stand kasin ke penengkong nak kalian ke wani unit jongi renja ilami bila ini cepat persang ke sokar kabide betul di hadu menta kamdon syuk ke approach nak kalian ke sokar nanti po renja di kita menunjuk unit kibangi kat untuk ki task force mo zonal task force jongi bagi kenya kiwi gempak persang sebelum saka tentang di mana nak unit ke jongi nang ko MTDA nomor 1 di lasang mana approach dengan nomor 1 dan kalian ke unit ke jongi nang nomor 1 ki persajur ya jadi tak ini nak kalian jongi kum kaseng kami dimla wan susong kelikti di kamram ka jongi bangiwan ban slow akti ki kumana kalian ka jongi ka nongrim ka bangi yang nakasang kami jongi sinjuk ni sisar kapsor bangi ni persya be gani ka jinglum bisa nagi taxi stand namun ono nagi designated taxi stand ki bana ko kaneka Shillong region ka jongi kata di kabanta ka jongi bangi yang di ko pelengok ini kalong ada ka sarkar ka snai ki parking lot ki bathamai ada ka pedrung ki kali yang ta idon hok banlum ita ka parking mentaki taxi stand ki di ko yang lapar ki bon senam bisuan bisu draw tang lunch stem bisna pisano agdong tang tu da ka belum ya ka parking ya ka tang yang nali karena bisoba ka sarkar biduna bisa hadu kata ta shimya ka tu ka jing ai jimot kumlakaran secretary of NTDA mena pen commercialize bahano yakini ki kalisa ki SSPTS commercialize bahano yaki number plate ki custom ki tax ko magiging di siyo mangi kali kamay borokot ki production ki buo kalimay kiro kin siyo kumta katakan generate ya bisa jongka transport department kani ka jingle jong sarkar dai kidi ki anyak jakor ba kang pi nomor kani ka sarkar jongi kani ki sarkar MDA jongi ka busung tenat banyon banben ban snaki an ki kanun ki banben ye tangingi ki berya ikelet ki bahaya ki bahan maka ni ka sarkar jongi bahaya ki bahan ki borok ngiti nangi sekamat kita ki bangin le kalong ba in approach to transport minister di ma buram di ba sa balang dahar di in approach ini bu da ka jing tho hari di lada na padang jongi employ bane kendo ini le sip ni da yang ini kinu ki excuses ki jongi harus dia bane ka benta dan kalian ka jongi ni sa simpat sa kiwi senjam le siding sim senjam di kala abang kita ki bugun balang ngim ko bale ka shop ni ko shop ta lada sarkari ministeri benam takipat ba sim kya habili muta kilum na kita kali private ki jong ki kali private ki bayang surok anu mo bisita ko bablas na katakaan ka jong ni musnya ngim tu klare kata taman naik kita kita taxi jong ni mag taxi jong ni nalor kita taxi bagi gila asil nalor bubun ki tangginong belangan ki ini kamha lara ba sumusya kan ko bang iya tu di zonal task force ki banyo tuli lagi ni kinyo tuli pak si baro dan pemdan aku jongi dulu bela katar takaju dak ni kesuri gira lang sa kasokar makan patri kam ya kini kujuk kujuk aji habro di task force Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya